na bon chawin Jesu pen le masa che bai ka hin bolin he Matthew sut ke pa na thu pha bungni chang khana pana som le ni sung hi sima hi le solam mi ching ho in Jesu Christa pen ahung lem thumun hi akimu in Matthew win ipibola amho chung chang thu dol hi asut kho kha ipi athu pi no ham ti hi ki do dinga de ka sa thumun khana hi mi abong khat chun amho thumuna kona pansa in amho hi itabong mi hi ovaham amho identity a kisaboi in mi abong khat chun amho hung kon do naga mi hoi lai mun ham ti a kinil bautam na nein mi abong khat chun amho hi mi izat chat hi wa chukit zong la amho han an choyo thil pe hi ipi mong hi a ipi thupi na ham ti a thu sim sau ta se ya ki hil na ne zong a umin a he mi abong khat chun amho hi mi thuma hi ti a pansa na ne zong umin hi chi sei hon ata san lo na ji pi pen cha chu bible thumuna ahin choyo ki pa thil pe thum kimin pha ji a he in la hi chi he ta san na ha sa in aji chu mi tam ta jong hi the ahin choyo chu thil thum ta jong hi the a he mi abang kha chanam hoi som lani eastern church ho chun am hoi mi som lani hiding in aging cha ovin an la hi chi ta thu hil hi mun len ta alo zo pon a he a hoi chi chu ta le methivin ami zat hi abui pi a hi po in Sukit zong ahin choyo thil sana bego mor hi izat chat hi a ipi athupi mong na ham ti pa zong hi Matthewin asai do pon aji chu ahin choyo thil chu akodo ahilawa le athupi na chu asai do no ma hi a le abon cha hi hil che na pi ding kata sanin sukit zong am ho hi mi izat hi wam tia lungboi na ne ya thu hil na tampi sim jong chu aphamo pon a hin la hi cho chu ichana di hamti het do ha sa in a he aji chu Matthew sut ke pa na thu pha na boi pi hi mi thum mi som na ni ami zat pa chu hiloven chu ke jong am hoi hoi lai gama ko na hung hiwa mi abang kha chan mo hoi Persia gama ko na he ding ata san ovin abang kha chun India gam sunga ko na jong mi zaw the hi tia ta san na thu hil jong ane ovin a hin la hung kon do na chu thu pi a hi po in Matthew sut ki pa na thu pha sunga hi isima hi le ki che ta mu do kha chu am ho thu sim to Herod leng ba thu sim hi mun khana hong ki koi khoma am ho ama te ni thu sim hi bat khom dinga hi phata kha chu athu pi imu do na hung hi ding a he Jesus Christ pen hi Herod leng pa in zong a he in chuke zong le solam mi ching ho in zong a he in a he solam mi ching ho he Israel gam sunga ko na hilo Jerusalem ko na hilo gam Israel gam pama ko na hi hung o hi in aki hi na khat so Israel gam sunga leng to na to Juda gam sunga vai hom pa Herod in Jesus Christ pin hi a he na a hi wang asan lo hi leng pa adinga ama adinga aki san thei lo hi za chu lunghan sumle zum la za suma hi Jesus Christ hi tha do te ding a helwa la su mang te ding lungyal angai to a Jesus Christ wanga ama lungput di lo zi a hi Jesus Christ ama ading aleng pa akisan ta sa nga hi Jesus Christ hi su mang te ding lungai to anei zi a chu Jerusalem umcha pang naw sen kumnya pa na noi lam si cha tha gam kha a hi a hin la Herod leng pa to ki hi in lai mun a hin solam mi ching ho he Israel gam sunga ko na hiloven mundanga ko na he hungkal song uwa amo he mungam la pita pa na hungkal song u hi te ding a hi in tu lai khanga banga len hui kong a hi lawa le gari lam hi loading a hi nial gam a hi lawa le kyang lama sau ta a hungkal song u hi ding a hi in amo ho in gam la pita a Jesus Christ pin dan pa he chung lama a si dana ko na a hin mu do ba pathin thaga win a het sa pau cho a hin zu wa he le Jesus Christ now sen Jesus cho amu win ama pin ding a het over hen amo hin Jesus Christ he aleng pa wa ding in asang thei ove ti pa he anato ole athil bol dan wa ko na jong hi mu do thei he Jesus a hin cho yo sana bego mor he len la neu ta le a hin la a bol u thil hin a sei do pa chu Jesus Christ angai lu dan le Jesus Christ adinga a ke pi thiang na pau hi a sei do in a he elai muna leng to na a to Herod in asan ning dol ta chu hi jong le ama ta ki hi in hilai muna meeting mi them ho mungam na pita hung ho hin Jesus Christ zo hi sang thei o win he hi chi thu mun hi vet na hi le gospel ki pa na thu pha le khabu a jong chon akimu in dan pa he ami te in sang thei lo a hin la
chỉ đằng năm đằng te hồn Jesus Christ ki pa na thu pha asan dan pa o zong he akimu in hi chi hin khununga hung lung ding Jesus Christ hin kho a thumun dan to zong hin akisam kaina ome ti pa zong he mu do thei he athu pi pen chu ami zan itabang mi hiwa ipichi na thimna amo he astrologer hiwam ahilawa leng ho hiwam ti boy pi ding hi be se lovin amin u zong boy pi be se ding hello athil pe o hiji sana chun hiji aba sa bego chun hiji aba sa hin mor chun hiji aba sa hi tia ki hilna pa chu hilowen elai muna solam mi ching ho a hin kho pakaya dinga akipi do na pau Jesus Christa now send leng ahung pen ahead over amon a hin kho wa akisan over a hilowa la hiji leng pa chu am ho adinga jong a hi ahead chit pau chu thu pi pen a he ti pa hi mu do the ja chu am ho in a hin kho ata sanau pakaya koi ve pakaya angau ve ahilawa leng Jesus Christ hong pen cham ho ding in zo akisan the ve ti pa hi asai do nom a hi Matthew ja chu Matthew sut ki pa na thu pa bung ni sunga he solam mi ching ho le herot leng pa ta san lo na le ata san dan pa hi alep ka hi chik te ni hin khwa ko na he nang le ken zo Jesus Christ hi ileng pa wa ding ahi poi herot langa ipan nom ovam solam mi ching ho langa he ipan nom am chi chu nang le ke ni ki landing he na bon chawin tu kum Christmas e pathian a ko na phathei channa pathian ke modo na phat ding in ka hin temin ka hin dei sai na he